Sljedeći je film Eksperimentalna nastava. Experimental teaching. Pitanje o glumcima i koliko je zapravo teško, zahtjevno odglumiti bez teksta, bez dijaloga. How hard it is to play a role without any dialogue or text. Pa nije bilo teško, sve smo snimili zajedno, svako je snimao scenu, svako je sudjelovao. It wasn't hard at all because we made the film as a group, so everyone took an equal part in making the film. I još jedno pitanje, je li test iz matematike slučajno odabran? Is the math test coincidence or no? Pa nije slučajno odabran jer znamo svi da je matematika naša bolja. Vanessa, iskustva? Kakva su ti iskustva za što se tiče Brača? Iskustva su mi super, bilo je lijepo, šovito. Što ti je bilo najljepše? Hotel i hrana. Kako ti se svidjela ta filmska revija? Bila je dobra, i puno lijepih filmova. Jesi dobila nekakve nove ideje za neke naše nove projekte? To ćemo na sastanku Kino kluba. Što bi poručila svima onima koji se žele baviti filmom? Poručila bi da uče da snimaju, da imaju iskustvo u tome i da imaju strpljenja. I da se pretplate na naš YouTube kanal Kino klub Zlatna dolina. I na Instagram. I na Facebook. Čekaj, pa nemamo Instagram. Znači moram napraviti Instagram. Za Kino klub, ok. Pozdravljamo sve, jel tako? Do nekog novog. I nađemo koji će nam pomoći. I do nekog novog puta, na neki novi otok, na neku novu reviju. Bye bye.